Askiki pantaknitaki kunkamas kaptasa hichurutaka futboltoketa kamya yawinakawuthi. Masuk Primera División de Bolivia, torneo clausura yantawin kim sanatawinakawuthi Hawaii. Real Tamaya Putamach Kim Sagol Chusero always ready tamama tipkiasiwai. Nadir Golok Alejandro Chumacero Hupau Pusitun Kapakapon Kataru Jantawai. Ukarok Adrian Rodriguez Hupau Sohtatun Kapeskan Katar Pair Golo Jantawai Haraki. Ukat Kimchir Golok Marcos Riquelme Hupau Pakalpun Kapakapun Kataru Jantawai He. Uka Masin Real Tamaya Putamach Patun Kamayan Puntuk Keperazak Tun Kamair Chakankiwa. Ukat always ready tamach Pusitun Kapeskan Puntunizak Pair Chakankiwa. Uka marakiw aurora tamak chusar dias chongar tamang purap tawai. Uka masin aurora tamak patung kapakalkon puntunisak pakalkor cakang kiwa. Uka dias chongar tamak pusitong kasoktan puntunisak nairi cakang kaskakiwa. Ukat Oriente Petrolero tamak pagol mayarua Real Santa Cruz tamara tipawai. Nairi golak Oriente Petrolero tamatakiw perinha. Kunatek Facundo Suarez hupau pusitong kapusin katar gol jantanha. Ukat pusitong kalyatungkan katarok Jorge Correa hupau pair gol Oriente Petrolero tamataku jantanja. Real Santa Cruz tamatakir Dorni Romero hupau peskatung kapakalkun katar sapagol ujantawayi. Uka masin Oriente Petrolero tamak kimsatun kakimsan puntunisah peskir cakangkiwa. Ukat Real Santa Cruz tamak tung kasuktan puntung keberasah tung kapeskir cakangkiwa. Hichuro tekeh pana tawinakawuthi. Lumin tamah Universitario de Vito Tamampiu Ramon Tawichi Aguilera Anatan Uyun so tahaiputun kapiskan katar anataskani. Ukat Kim Chakal Arum Chikatanilok Universitario de Sukatamah Independiente Petrolero Tamampiu Olímpico Patria Anatan Uyun anataskani. Masuk Europa token UEFA Champions League yang tawin E, F, G, H tamanakan anatawinakah Hawaii. Nias taman Red Bull Salzburgo tamak magol Chusero Dinamo Zagreb tamara tipawai. Sapa gol Nova okay for pau penalatu chantawai. Uka maraki Chelsea tamak Kim gol Chusar Milan tamara tipawai. Wesley Fofana, Aubameyang, uka Zis James panaka gol naku chantawi aphe. Uka masin khaka taman Red Bull Salzburgo tamak peska puntuniwa. Chelsea tamak Milan tamak peh pusi puntuni phewa. Uka Dinamo Zagreb tamak Kim sa puntuniwa. taman RB Leipzig tamak kimsa gol mayarwa Celtic tamara tipawai. Leipzig tamtakir Christopher Nkunku hupah magol uchantawai. Ukat Andre Silva hupah pagol uchantawai raki. Celtic tamtakir Joao Felipe hupah sapagol uchantawai. Uka malaki Real Madrid tamak pagol mayar Shakhtar tamara tipawai. Real Madrid tamtakir Rodrigo Goes. Ukat Vinicius Junior hupanaka golanak uchantawai aphe. Shakhtar tamtakir Alexander Subkov hupah sapagol uchantawai. Uka masin aka taman Real Madrid tamak liatun ka puntuniwa. Shakhtar tamak pusi puntuni. Leipzig tamak kimsa puntuni. Ukat Celtic tamak ma puntuniwa. Taman Manchester City tamak peska gol chusero Copenhagen tamara tipawai. Erling Haaland hupah pagol chantawai. David Kacholaba, Riyad Mahrez, ukat Julian Alvarez kupanakah sapa main magol chantawai aphe. Aka pachwa taman Sevilla tamak pusi gol mairo Borussia Dortmund taman batipkasiwai. Sevilla tamatakak Youssef En-Nesyri hupau sapagol uchantawai. Borussia Dortmund tamatakak Rafael Guerreiro, Jude Bellingham, Karim Adeyemi, ukat Julian Brandt hupanaka golanak uchantawai aphe. Ukami pan aka tamak Manchester City tamak liatun ka puntuniwa. Borussia Dortmund tamak sohta puntuni. Sevilla tamak Copenhagen tamak peh ma puntuni phewa. taman Juventus tamak kimsa gol mayro Maccabi Haifa tamara tipawai. Juventus tamak Adrian Rabiot hupah pagol uchantawai. Ukat Dusan Vlahovic hupah magol uchantawai raki. Maccabi Haifa tamak Den David hupah sapagol uchantawai. Ukat Benfica tamak PSG tamak peh magol ru purap tawi aphe. Benfica tamak Danilo Pereira hupah arkup patpar gol uchantawai. PSG tamak Lionel Messi hupah gol uchantawai. Uka masin ka taman PSG taman Benfica taman peh bakal puntuni phewa. Juventus tamak kimsa puntuni. Ukat Maccabi Haifa tamak hanma puntuni wa. Cahai pa UEFA Europa League yang tawi wapasini. Aka yang tawin tung kasokran ang tawin na kawuthi. Nyasa na tawin kah chikarut pusitong kapeskan kataru kalyantani. Aka maniwa na tawin na kah unyakip tap kanyani.
Uka mana kiuj chaypaq UEFA Conference League yantawiqa pasini. Uka tunka soqtan anantawinaka utjaraki. Aka natawinaka chika urut tunka piskan kataruraki qaltarakini. Aka tamanaka anutapjani. Uñakip tapjañani. Uka kiuj latkullakanaka yaqurkama ma hach'aruntawita qanitaki.